Hadin kumbal lai dayo ai bagawai kelong kami nagasonong Jalitam na Riboy District. Kalajak na yeng bad bagi bahayang hasam kila persyang banwat hakeleng-keleng dak ba persyang ru banwat ye kisabut ki klem lap setia hadu mentah. Lembaga jingi pun bat ngi ki bahayang hasam jangan ne kelong kami kabalajak na yeng kabaladon lai pu prasnam kerta ye kabala tip kerteng kum ka kompila koksi sangma kabaladon sangut ki khon ki bala sedang he sedang san ki ba kentup ye wei shenrang bat saungut ki khon kenthai. Ngilapoi haying jongki hakasinong Jalitam Hariboy District kasinong kebedan hap hapo ka Petar Khama Police Station bat hapo ka Jirang Sinar di Blok ka Petar Khama Civil Subdivision. Bat hapa ngilayo akalat panikaran bat ki bahaying jogati kelong kemi ki ba kentup ya kurim jongka u diras en sangma u bala sop san snem kerta ka khun bahe jongati kelong kemi ka belaja na yeng u men senrang u para senrang rengkat bat ka kemi jongka ki pan pau ya jing susi ka bajur namar ka jingja jongati kelong kemi. Hawa persang banwat jing tip na ki bahaying kilai tu bagane kadai kesin ka baar ka bagane kelong kemi ka ja na ying ha kesin ka bandengkong layo ye ka na shelong bada kane kesin ja ka baar pat ki bahaying asem kilo suba ba ka poi sejela asam bat weu breu bagane kelong kemi ka ja nya perlut por bah ban ye pon na ka por sa ka por susu ki bahaying kilong ro ba ki sa don ki dak kesin na ka met jongka ka ba ki bahaying ki suba ba ki don ki jing sha le sniu ulok jongati kelong kemi ka balaja ulong bah ka jing idei bat u kamdon kono-kono ke jing bom yang sotho jengmot henry kum ke kurim ka ai jing it bat ke borom yu kumukpa la ka deh ka por ka bay bam yadi bat ka jing yelong yaman rengkat bat du kumukpa rengkat ru bat ki kon la ru ban kdo wa ke jing ja jon ki breu ha keleng ga jela ka ja na ka wei ke snong sa ka wei pat ke snong na ka wei ke than sa ka wei pat ka than don ki bawan phaying da ka met ka bom don shu ka man sim bat don ru ki bawan phay ha padang jing bom tip breu shu Henry ki bahayang asam jong ni kalong kemi kita kerman baik bakaman bahayang biang sejisin. Bat ha juga por na kalian jong ki bahayang kila buru ya ke jing ketu seboro ki pai ba ki ba yo i ya kene kalong kemi bakin pentip lem se ki bahayang asam da ka phone au number Henry not kendai sau not are not nreu. Da ja tu ba kong ye la dap chi bene tam gi na la thot chatu chutum bat yo da se hak pain chi bro. Hak no han kini ka hak thot hak kini ka bru tang setan hai kaje to mama to mat ere hayu se mat ye ke kormar mat ye re ikro ikhi hanga tu kemen de kha sa phae ya ngemen sauba neken chung di bawat plat china chini nok tangwa hai kaje nanga tongja biasan thangsa sika thang mai ni kemen yang hang hal pede bija uni kemen ba china na ada ya kumul mula larun keparang ba sauban ken semu ude ya ko nombor kita watat pacinan yang anak simangku mula ai ri ba fu chi o tong ba changa pa no prangi tunggen changa ba ken prangi tungai ngan atong ki chi ba tung na ma cha te ba fu chi o tong ba na sung kamang ai ri ba fu na sung chi o tong ba na chi o chau ga ri ba fu aro mai ba chungi prangi tunga ko na mak ke ni tunggen naru nang ko ba chga ba na ska na mung tung rum na ska chiu tung pe ba bo ai sau ba ai ko nakin si mong ode ai ko chigna ga na pa bo ko bro na pa ko ang naman ano siya ang Mikel ang Mikel ya ba parang chungi pa pang ba chungo ki makabong ba parang ang niti ko ang ama na chum ta ya pa kan na be mat nudi ba sinai ba ama nudi ba pachina ro ba parang sung namnek ke tak au de Mikel ya na song sak sakatam kriya de abi ni obna yo ai kan tin kan pak kra to woi ba ma ai ba china mai perang ni tung mana por ba ija ni kong ile sumar ya inong pang ha silong te hadin kata isa aja no tingi lawat ni ya iya po silong ile iwat telefon i ong idon apo golfing dan hadin ngile iwat po golfing rom la banyo tengin le ngila ai FIR apo pulit te hadin katu kat nesi ngilayo te nakaliang pulit ki khot biang yangi ban pha withdraw katu ka FIR jongi te hadin kata ngilale po silong te ladap ka kam hang to te ngisa penlum penlang biang si sistem hang ne hapo sinong te hadin nang to ladam kumba artayo te tidak sedang ben long biang hakane kedur te
iong hana po ying te ngan le sau ya ka adhar jong ga kun te hadin kata ile ni sepo terkema ki im hiare po terkema ile direct sporani te na kata ka daw ngirung imlap siu bentiep ka kebor ngimio namar ba imdon mobile te kumtangan na kaliang jonga nga kwa ban kerpat pi ba pin yarap lam namar amdan bapet ya ki kun ki timo pat la katar ko kemir la kemen te ki kun ru ki don sangut we sinrang bahe kantela don kat prasnam ka baar kan reu eu sinrang balai kat sausnam bat ka kun kante ka barit kalong kat arsnam bat ka barit du kalong sipusnam tang kinda na kaliang jong pidon jing subai ba balik kan ka longkemi ka supet dan ka su ino jendat ya kaying nasam na kaliang jonga te ngatrai ba kani kala ban long ha kata kadur ba kali buat tengah ne kemno ya kata ngaru ngamla ban datip tekna andre kejing perkat jonga kan long bi kentahi nadu meno kan ka sin baar kelajia la dapat do tayo kembalai tayo kala dap ya katarik tengamla ban tip kenamo ya kini kisngi pila yo jing tip biye bang sai ka don ne pidon em ka jing yo tip Kajing ya pun ni kadan. em kejing pun romdon le te kejing tip rongim don te isu tharai bakadon sipo asam hi Kadan yang paling pan jingrap ni pinagal yang di pulit hang negasin ba. Nagal yang kum tok mo pi omanta kadon cha asam. Kadan yang kujing perjang pi penwat jingtip jingrap naki pulit asam. ngala persang ban le te sipo thanat tarkhma aro te nakal yang kakuro kila ong la mahamba nai ai FIR siu hakane kasen kabar te kuntang ala siu sange ana te ngala le ni ban persang kli wat jingmun nakal yang jong ki pulit ro hakapor ba baija ba ngila yo ngila kli binya nakal yang jong kakur baro ar kurmo kakur jong ne sindrang bat kakur jong ne kente te ngila kli ngila ya keren binya te hadin kata ngilap ba kala plahok ba kala don dawe pat ubrio kala le kenduk yokta Teh ni sin ba ar pada. kakene ka ka baar pateng la ban tip ai tang ba ka jing tharai de ka la ban long kum tahi don ki batip ka sai pun yokta udkhar ban nabar kan kadon ka jing per jimut apeng jong ki si kurang ben ya kata ngimla ban tip mo namar hala ka jong ka ying te ngala kli yo ne u ulok jong hanan te ong bom don ai yang ngaru idurum kal sabang lek ngawan ru ipen biang ka saj sum iburum ba ka bam kadik ai ba te ngaru ngam tiep ba idon gajing mut salandet te yanga ti le ba ban don hi gajing huri hora padang jongi yong ta gajing kepat jonga kalong ba kino ki ba pe ya kani ka video ba kin yarap lem ban bakin singaw lem na ka benta gajing siam lanot gajing siam pap ke jongi kum ki kun suet bom don kinong page nang kami te kamta kerpat kat ki ba yo I akan ka video bat ni ya kat tu ka briu ka baja bakin ai kubor bakin pha ya une pun nombar jongi ya katangan kla hok kemadeng pi kamdon empat ajing tip ya orang bak sinor Tem kajing tip de la tip nomor ba sino. Haw sino thau ki la tip ni. oke la tip nomor kalaja kamslam la tip le baru sisno ayo pila yawat sino jawab yawat lakat nasi pila yawat hagasin ke bankong tinggi lawat lais ni te hadin kata hagasin ke basau ni layo te hakane ke baar nge ke baar pat ngiwat tangsin ite ekma hoisi horobara polawa kaiba dekhabale khobor dibi ama karne aro eman bisarisi lako napai kaiba gaba dekhabale morom bai kini khobor dibi number kon shop dibo itu number shop disi targane এই নাম্বার ফোনত ফোন কৰি কিনি খবৰ দিবি